Okay, so basta kayo, naimbag nga aldaw, naimbag nga rabi, naimbag nga pangaldaw. Ito recorded nga video, so nga, nyaman nga, oras ti, kahit yung nga, denggan, ito nga, mensahe kat matlata. Importante ka kubsat, kat jay, oras tayo, nga itod tayo kung hapo Diyos, tap na denggan tayo dagiti sasauna. Okay, so, kararag tayo ba? Sikaw Diyos, iti pagyamanan mi, iti dito nga gundaway. Tayo nikamda kami iti oras or nikamda kami iti oportunidad nga agdengeg ka iti sasaon. Kutag ito'y kuma, maadal mi data kabsat kat may papuso mi kuma, tapno karkaro pa nga, makita mi dagiti naramid niya po nga Isu Kristo, karkaro nga makita mi iti panagayat mo kada kami, at no umunagan ti pamati mi kat, si kalataw Diyos kumay ti mangusar kada kami, tapno, may kang kami titured nga mapanmat, mangikasaba, iti naimbag nga damag kadag iti kakabsat mi. Sikaw Diyos, ti madda kada kami, sikaw Diyos, ti pagyamanan mi. Dito ti kas mi tinagan niya po mga Isu Kristo. Amen. Okay, so, nadanon manan iti, aldaw iti panangited tayo, iti oras tayo kanya po Diyos. Gusto ko ma, ito yung oras tayo. Every Saturday, 10 o'clock iti rabi, baga ko niya. Every Saturday kat adda iti video nga i-post ko. Okay, nyaman nga oras iti, kahit yung pagdangagan kat nagmayat daytan nga may tulong tayo tapno ti sa ni Apo Diyos ket lumawlawa. Okay, dito ibingay ko tattakat it's an advice, okay? Basic nga aramiden ti maysa nga tao tapno umasideg ken ni Apo Diyos. Okay, nalpason iti Advent, Christmas, and then Epiphany, Lenten season, Easter, dandanito nga mapaniti, kung una nga, Trinity season. Okay, so, nakasagana tayo kumanamin, kaputati, Trinity season kat, panawan iti, panagdakkel iti, pamati. So, no, dumakkel iti pamati, no, amupay nga talaga nga, naawatan, or amupay nga talaga nga, naibiyag, nagiti suro-suro ni Kristo. Amo pa nga naawatan nga talaga nun niya, iti aramiden. Pero ti biyag, ti maysa nga mamati ka talaga nga agbunga. Okay, so, sakbay nga rugyan tayo kahit ko mga na-encourage, iti kakabsat. Okay. Dahil nga COVID kat, tantayo nga muno kaano nga agibos. So, ano, adda dagiti problema yung akan dagiti reknayo. Now is the time. Dahil ito yung ti oras tapno dagito yung problema kat talaga nga madiscuss. Kaputadan ti internet Kat mga private tangagsaw, duwa ta lang, mabalin kaputadan iti internet. Dati cellphone, itawag yun lang kat i-discuss tayo dagita nga problema yun. Tapno uray man, okay? Kung nato man i-lockdown tayo, anto nga makarwar, anto nga kayam nga aramidan, dagiti dati nga aramiden tayo. Ngem, addalat ta tinaramidan ni Apo Diyos tapno tibiyag ti maysa nga tao ket nabaliwan nga pimintas, nabaliwan nga kimarkaro nga mimadi. Okay? So, I'm encouraging already dagiti parents. I am encouraging everybody. If you have children who have problems, who have difficulties, I'm encouraging you to call or to attend our Bible studies. Okay, the language that I'm using is of course Ilocano, but if you prefer English or Tagalog, yeah, it can be. We can do it, but my expertise
And my comfort zone really when it comes to language is Ilocano. Okay, no? Kahit yung Tagalog or kahit yung English, awan iti problema. Ito important tikat-tikat. Let's do our job. Let's do our responsibility as parents, as friends, as as believers and followers of our Lord Jesus Christ, to help one another and to build one another to become a fruitful believer. Okay, so amin tayo kung makatagtrabaho tatang na tayo nga pandemic. Kung na dito nga pandemic, hardship nga pagmayatan na matkat adu dagiti tattao met nga umas asideg kan ni Apo Dios kan adda amin enti panawon tayo nga agadal kan nagdengeg iti sasaw iti Dios. Okay? So sa pastor ang kiduunay nga lakay nga adu tinasabsabat ko. Okay, adu tinasabsabat ko na makita iti riknada, makita iti matada nga kahit nga talaga nagpatulong. Anda lang nga may bagay. And for me, kat, maybe my mistake mat kat pumut nga, ang nasyak mat iti nag-reach out. I'm waiting for them to come to me kat ibagada ti problema. Okay naman yun, kaya lang mabayag. Gusto nga tatta ko makit yung baga kong tatay no daiti ayat ko talaga nga i-voice out. Now's the time. Okay? Puta, we can use the internet. Mabalin mat. One-on-one. Basta dalakit di possibility nga kita ta dito. Ruar or may kayo lang dito ayan mi. Damat yung office mi dito para ka dagiti. Talaga nga para ka dagiti talaga kamsat nga kadati kayat na talaga nga na tayong maawan or mapukaw iti biyagda. Okay? So, basic dahito yung lang iti may advice ko. Okay? May advice ko kada kita tao nga talaga nga ayat na talaga nga ti panagbiagda kunti panagdalyasat da ko madito lubong ko talaga nga jay dalan, isurutan nga dalan kasi talaga nagturong hindi pag-arian ni Apo Diyos. Okay, so nanandang yun ito nga review tayo. Yung 4Ps. 4Ps ti biyag ti maysang mamati. Okay, 4Ps ti biyag ti maysang mamati. Nyaman iti pagkapsutan tayo. Medyo nakuha akmot no ko homosexuality kung kunada kas lagamin mo very bias tanaga do ti bason agayat ka man iti padam nga lalaki agayat ka iti padam nga babae agayat ka iti kwarta agayat ka iti arak agayat ka iti posisyon agayat ka iti dayaw nya etc. Nagitaket ka nagitaket banbanag nga talaga nga hantay yung makontrol no talagan nga ti bagi tayo kat kinumpet ijaya na nalakad ito nga mamati siya kung kunada nga pag nasa buhay mo na si Kristo sisiw lang mga yan sisiw. Okay, baka tikat na nga sa uwan kat sisiw in a sense that nga ti mga solbar kat nga Apo Diyos ang nga tayo but adalat ta di responsibilidad nga aramidin tayo mat adalat ta iti akem tayo nga rumbeng tayo mat nga aramidin tapno dagiti wagas nga Apo Diyos kat agtrabaho. Okay. So, ito yung muna nga letter P, number 1, of course, panagbabawi. Okay, masapon. Nga ka nga naragsakan ka dagiti aramidem kahit mo talagan nga baliwan dagiti wagas nga aramidem metanoia Greek metanoia change of heart 90 degrees turn 90 degrees turn okay 90 degrees yeah 180 degree 90
At nasawan ka talaga nga talikudam iti dating kay kayat jay bahim. Okay. Ang mga kayat, dito number 1, madimon. Kahit mong ibatamon na gito'y dati hanggang nga naragsakon nga agaramid manan kadagitoy. Okay, so yun dapat number 1 eh. No, naragsak ka pa ilang kahit mo pa lang ulit-ulitan grigat ka nga makapanaw dita. Okay, number 1 nga talaga ka turn around, you move away. Tapno talaga nga di pa nagbalbaliw nga talaga ka talaga nga agtrabaho. Ang mabalin nga pumanaw ka na nagsubli ka, subli-subli. Dapat yung number 1 nga talaga ka agbabawi ka. Kanayon da ito panawan iti Advent kung panawan iti Lent ka da ito ti kanayon nga suro-suro ni John the Baptist. Okay? Agbabawi kayo kada iti basbas kayo tadandanin umay iti Apo. Okay. Dandanin nga talagan. Dito tayo katas lang mabayag gamin. Musika. Kaksika iti datayo ko panunutan tayo rito. Agbiag ka iti 1 million years. 1 million years ti panagbiag mo. Nabayag 70 years, 80 years, 90 years, nya walang diyay. Nya lang ba diyay? Nya lang ba diyay? 100 years, nya lang ba diyay, no? Sikakat mabiyag ka iti 1 million years. Nagbiit lang diya nga talaga. Okay? Biit lang diya nga talaga. Kada tayo siguro dito lubong to dati limitation ti biyag tayo kasla ko na tayo nga mabayag. May baga tayo nga nung iti mata ni Apo Diyos nga dapay lang iti ada iti pungani kada isunan. Amuna iti future, amuna iti masakbayan anya lang ba daytoy biyag tayo dito'y lubong. Very ko na tayo nagbiit lang amin. Dagito'y so nga habang dapay lang iti chance tayo habang nga dapay lang iti panawon tayo kakabsat kat we listen to the word of God kan talagan nga si dadaan tayo mga talikod ka dagito'y kayat iti lasag tayo. Amin dayta. Amin dayta. Mahilig ka iti kwarta, mahilig ka iti ragragsa, mahilig ka iti dadagiti banbanag ang mayat nga kitkita ni Apo Diyos ka masapol talikudam di ay kat inot-inot kan nga pumanaw. Okay? So dayta iti number 1. Aminem nga dakes diya aramidem. Aminem ng hangkang nga naragsak dita nga aramidem. Okay, number 2 is pamati. Okay? So dayta sumurakanon iti pamati. Tano inamin mo nga dakes dagiti aramid mo, inamin mo nga madi dagiti aramid mo. Ditan nga sumrek iti pamati gaputa niya apay nga kasapulam ti pamati gaputa kasapulam iti mangisalakan. Kinyam. Wages of sin is death. The gift of God is eternal life. The wage of sin is death. Gift of God is eternal life. Okay? Ang balin nga bagam nga nagaramid ka timayat kat mabawasan niya may sa basol mo. Very tricky gamin na ito eh. Parintumang ka simbahan, kararag ka dyan, rumwar ka, nabawasan dyan may sa basol mo. Nagpaisuda ita. Okay. Very tricky na kita. Minsan ka, nag-donate na iti church. Panda supliton dyan bagida. Nga pa iti aramidan da. Agitid na iti kwarta ka, iti marigrigatan. Nawan pamati da ka ni Apo Diyos. Hindi pa lang amuti, pamati ka ni Apo Diyos. Ito tayo pag-arup da nga dagay nga aramidan da kat makabawas iti basol. Itati kong una da bribery. Bribe banda ni Apo Diyos kanuta. Dagay ka mayat nga aramid da. So kanu iti mangbawas ka dagiti basol. Karkaro. Nakastay di pamati, karkaro mo adu pa iti basol mo kaputa. Sino ba iti nailansa? Sino ba iti nagsakripisyo tok na may kat ti basol tayo
niya po tayo nga Hesus Kristo laan. So ano ibagbagam dayta? Kastoy teramida, parintumang yung simbahan, tumagnay, parintum mga magmagna. Insultom niya po Diyos. Tay sunangor kinagrigat, tapno ti basol tayo kat malinisan. Kapag nga parigatan pa lang kay bagim, kat nasauan kat tagtagibas sitem, tagita sakripisyo na inaramid ni Jesus. Okay. So, sombra kiti pamati kat, of course, nagbabawi kan, inamin mo nga maditi inararamid mo, inamin mo awan iti maaramidam, tapno dagiti, dakes nga inararamid mo kat malinisan, kasapulam iti mangisalakan, daytay ti sumbrakanan iti pamati. Kasi ano nga sombra kiti pamati, babaan iti panagad-adal tayo ti sao ni Apo Diyos. Okay? Basa ka ti sao ni Apo Diyos, agdengeg kay ti sao ni Apo Diyos. Every Sunday, pantayo ijay, simbaan tayo, tapnan tayo, agdengeg iti sasaw ni Apo Diyos. Simbaan tayo nga, mamati iti Santa Trinidad. Diyay, iti pudpudno nga Diyos. Ito ko man nga, biro-biro kiti daduma, biro kiti sabali. Okay? Ipudpudno nga Diyos kat diyay Santa Trinidad, kat diyay kumay ti Diyos nga tayo lata daydayawon. Kat sino diyay? Persona iti Santa Trinidad nga nagbalin nga tao tapno may salakan iti lubong, niya po tayo nga Hesus Kristo. So nga ijay kumay ti pangi tidan tayo iti pamati tayo. Ijay kumaiti, pag itidan tayo iti talap tayo, awatin tayo di ay rigat ngayon naramid ni Kristo. Okay? Ilang mati. Ilang ti aramidan tayo. Awatin tayo jay. Pamakawan ngayon tignan niya po tayo nga si Kristo na tayo ijay krus. Awatin tayo jay. Pamati nga mamati tayo kinya na nga isu na lang iti ayan iti namnama tayo, isu na lang iti ayan iti pakapakawanan iti basol. Okay? So, panagbabawi, pamati, and then number 3 is panakaisalakan. Namati tayo kung niya po tayo nga Hesus Kristo, naisalakan tayo. Kaya tayo kung mga maululaw dita. So, narami ko rito yung video eh. No, malasim tayo iti pudpudno nga sursuro may panggap iti panakaisalakan. Duwa lang eh. Nyaman iti relisyon nga yan mo, duwa lang mo dito eh. May isa, naisalakan ka babaan iti pamati. Second, may kadwa, naisalakan ka babaan iti aramid. O, yun lang mati. Nya ba ti sursuro iti dating daan ni Soriano uranyat balibaliktado man dayta isursuro dakat may salakan ka no agaramid ka iti naimbag yan lang mati etc. Nya man dayta nga relisyon nga ayan mo duwalang ti sursuro da may salakan ka may no agaramid ka iti naimbag may salakan ka yung second ka insalakan da kanya po tayo nga Hesus Kristo. So ti pan na kaisalakan ka babayin ti pamati tayo ko ni Apo Diyos. Yung namati tayo ko ni Apo Diyos, naisalakan tayo. Kontra dyan, magibagbaga nga, garamit ka iti, naimbag tapno, maisalakan ka. Okay? Naisalakan tayo, isong agaramid tayo iti, naimbag. Diyan naimbag nga ramid tayo kat bunga iti, pan na kaisalakan iti. Bunga, agaramit ito tinaimbag kaputa na isalakan tayo. Di ako may iti panunutan tayo. Ang nga di panagaramit ito tinaimbag, iti mangisalakan ka na tayo. Ang nga mabalin, okay? Nga umuna jay, kalesan no jay, kabalyo. Nakakita ka ba kasi? No kalesa ko, di ba, umuno na jay? Kalesa, wagon, santo jay. Umuna ba kasi ba? Umuna ko jay, kabalyo, santo jay. Kalesa. Diba? Kasjay. Okay. Nung namati tayo ko ni Apo Diyos, diya iti trabaho tapno da tayo katagaramid iti naimbag. Nga mabalin nga umununa jay aramid santo the next jay pamati. Kasta nga eh.
Basta iti pamati ti kaduan, iso nga pandag. Donate. Okay? Naggadoy ta, ramidon na nga napintas. Noon, handa pa lang talaga na awatan iti talaga nga pan nakaisalakan nga naramid ni Kristo. Ramidom lang dagita. Yeah? Without faith, it is impossible to please God. Nawan iti pamati, imposible nga may ayom iti Diyos. Iti pamati muna, santo aramid. Pan nakaisalakan muna, santo bunga iti pan nakaisalakan. Kasi kung mawatan tayo kumaday kakabsat, okay? So nga, mamatiyak dito eh. Yung bagati maysa nga talagang nalay nga theologian, idi pa ilan. Amin nga aramid nga hanga bunga iti pamati kat basol. Okay. Dati pagano di lugar mi? Nagsingpet. Dati mabisbisinan, pakanan na matiman. No, iti narabyan, awan ti pagturugan, patuloy yun na ibalay na. Yung mga mamati ka na po tayo ng Yesu Cristo diyan. Ti damag dapat may salakan ba diyan? Of course, haan. Ura niya man ti kinasingsingpot na. Why? Damagan mo't lang. Apay nga naramid mo dito, igaputa. Naramidak dito itapno. Dito iti, panglagipan to, no matayak kat dito tilalagipon datin niya. Arami tulungak ti padak na tao, tapno, mapanak mo ti lugar dakat, tulungan da mo siya. Aramidak ti naimbag, tapno, napintas ti panagkita ti tao kinyak. So in other words, yeah, kinapintas nga aramidan na kat para mo lang iti bagina. Ang bunga iti pamati. Kaputan no dat tayo nga namati ka na po. Diyos na ito aramid tayo kat kuting laan na ito, basit laan diya kumpara dyan inaramid niya po tayo ng Yesu Cristo para kada tayo. Bakit? May panakil mo ba na kita aramid mo? Bagambak niya po tayo ng Yesu Cristo. Ako ay susyak, astuyak. Agit itudak, iti nagdadakil nga. Dadakil nga, gatad para iti simbaan. Mabaling pa'y bagamdera niya po tayo ng Yesu Cristo. Of course, mabain ka pa eh. Kumpara dyan, inaramid na para kada tayo. So nga dagiti aramid tayo, katampay nga perfecto da ita. Nung niya po Diyos da ita, katampay nga makaayayo kinya na. Makaayayo lang da ita, gaputa, na mati tayo ko ni Kristo. Jay pamati tayo ko niya po tayo ng Yesu Cristo, iso iti nang bukal, uno iso iti nagtrabaho, tapno dagito'y aramid tayo at mabalin nga awatan ni Apo Diyos. Uno ko na tayo nga dagito'y aramid tayo lang, awan ti pamati tayo, ti panakil tayo. Yan ko na dyan. Nasang propeta, iti daan nga tulag, dagito'y kat, nas-nas lang iti panagkita iti Diyos. Dapat ni Apo Diyos kat holy. Okay. Na Diyosan, no? Awan iti, inaaramid na nga baso, kasi dito yung matkuma. Yung mati makaaramid dita. Diyawan iti, sinalasalungasing tayo nga lintig ni Apo Diyos. Hindi na yanak tayo, yung gana matay tayo, kat perfect. Awan iti, binay-violate tayo. At sino ba tayo makaaramid dito? Of course, awan. Niapo tayo lang nga Yesu Cristo, at diyay iti, naadda na tayo, hindi namati tayo. Kinyana. Okay, so antay ko mga liplipatan na ito kakabsata. Kalo. Pagbabawi, pamati, pan na kaisalakan. Of course, last, nang ka nga naisalakan. Nga kasali na ito yung dagita nga naisalakan, dati letter P nga last, pan nakaukom. Okay. Kang namati ko ni Kristo, na ito damin ti gundaway tayo dito lubong, of course, damat lang iti katukad nga diay, pan nakaisina tayo kani Apo Diyos. Okay. Kitan tayo ti tao nga naisina kani Apo Diyos. Grabe mo ti. Apay nga dayti, nakabakbak na nga, magsuswisay. Nakabakbak na ka, yung nagbaling nga drug addict, apay. Kaputa na isina, isuna ka ni
Apo Diyos. Kaya dalat ta jay tibiyag tayo nga talaga kastawat at dalat tao At dalat ta jay birukan iti bagi nga ni Apo Diyos lang iti makaitad. Anya ba di birukan ti bagi tayo nga ni Apo Diyos lang iti makaitad? Of course, aun sa bali, pan nakakontento. O, 5 P's pa ga, pan nakakontento. Makontento tayo laan no adda ni Apo tayo nga Yesu Kristo iti biyag tayo. So, ito ko mga adalan tayo kakabsat kat hanyong aliplipatan ha. Okay? Tibiyag tayo lang dito lubong kat ababa. Apag darikmat lang. Nunod na ti pamati tayo kinyana. Nadan ti pan nakaisalakan tayo. Awanan iti. Antayon nga maukom. Hindi kat, no? Adda tayo to ijay. Ayan na. Sigurado nga. Sumurak tayo, masumurak tayo pag-ariyan na. Tuur amin nga dito'y lubong mapukaw amin. Wala nga kinadakdakkel ti balay tayo, balayo, mapukaw amin. Nung diya pamati, nga guman tayo diya pamati, nga intag nga po Diyos kada tayo, diyay laan. Iti mabalin nga itugot tayo diya langit. Di lang mati. Nya ba ti mabalin nga itugot tayo diya langit, diya laan pamati tayo kani Apo tayo nga Yesu Kristo. So nga dito kumakita, banuran tayo kuma. Dito pamati tayo, dito panagad-adal dito sasaw na kat banuran tayo kuma. Tadag ito'y laan. Iti banag. May nga maitugot tayo ijay pagarian ni Apo Diyos. Okay? Tanong kita mo dyan, revelation ka tam mga ko hanggang makaslabon ni Jay. It's a bit busy pa lang, nagadu pa lang iti maaramid nga niya dagiyay. Iti maaramid kat jay. Iti maaramid iti langit kat panangidayaw. Kanya po tayo nga Yesu Kristo. Okay, so ito lang po maiti. Pagpanpanunutan tayo. Ayan. Gyaman ako na iti anos yung nagdangag kanya. Tuloy-tuloy kumabay. Inaday iti oras yo, i-share yo na ito, itapno adupay iti, nang dangag ka nagadan iti sasaw iti Diyos. Okay, kararag tayo. Diyos magyaman kami manen, tida ito ng alpasan, iti panagadal mi kadag iti sasaw, at sikalataw Diyos tumadda iti biyag mi, iti kakabsat mi nga marigrigatan, kararagan mi, di may isang kakabsat mi dito sa gubo, nga pimusay, sikalataw Diyos kuma iti, madakinyada, iti kakabsat mi di Amerika, Bethany Lutheran Church, iti America, under Greg Jackson, sikalataw Diyos iti madakinyada. Dagiti amin nga, kakadwami, kakabsat mi, sikalataw Diyos kuma iti madakinyada. Dito tibkas mi, tinagan niya po, apumi nga, Yesu Kristo. Amen. Okay, tinagan niya. Espiritu Santo. Yaman na po na, kan Diyos iti madakada tayo. Amen.